Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Mentaka sengi ki pait ba na ka wan nartiang assembly constituency ki beladon di ki pau hajar ngut kilawan poi ke jingpen scam nongkit kam ka wan nartiang National People's Party Legislative Assembly Constituency Block Committee ka badai ka constituency umas nya walang dhar ya ka bala penlong hayo pensin wa ye jer ha West Jante Hills lapani phu iping shu ya ka ni ka jingyalang da ka jingshat pliang na ka wa ye jer ban na umolong Kajing rai na mensngat bat na kinong song yo nam dong khanduli. Ki wei de ki beyadon lang hakate kajing lang ki kentup ya u Chief Executive Member jong ka Jante Hills Autonomous District Council Uma Thombor Shiwat, u MDC Uma Jesse Suyam, uba bajak pengrup nong ai ketien ke NPYF, u MLA ka Jowai u baderu President ke NPP West Jante Hills Uma Wailat Niki Shilla, ubalapan skemi kinongkit kam kan nartiang block committee UMLA kamawhati ubaderu menteri sorkar umada sakiat lamare umangat lang dahar katbaya ke jingyalang lapan ya de umaham kon khendriam ubalong president ke NPP nartiang umas nyo bhalang dahar haba ai jingkren hakani kasngi ulapan sngawi ki kampen roy ki balawan ra hapo ka West Jante Hills ki bakanthop nadu ka jingpen bhai ki surok ki lenti sengkin ki baladap pentrei bat ki badang pentrei bat kum juru ya ki skim ki baladap ban mang pisa lupa lani sanction kum ya ki skim umbam bat ki weide kum unong mi khmat ka wan nartiang constituency umasnya balang dhar ulaong balada wan biang ha ka jingjob un salong biang menteri bat ka ni kan long ka jing mentoy ka bakraw ya ka constituency ka balong kum ka jing yo nong ya ka te ka than da ka bapenkut ya ka jingkren ula kentu ya ki pat ba bahaba wanra ka roy ka par aki liang baro dei bandon ka jingya teli ka balong ka bor ka jingya isha ka balong ka jingjo Kimi ki kubor Sanang Prem konferensi Kimi ki kubor Cumroy konferensi Namarwa Namahwa Hagita ki konferensi Kiwiyele Tok nagayong gayong i Ikon yung wiyele Wadaw yele Hanong Prem konferensi Ukon yung wadaw yele Homroy konferensi Tekeno tekentag yung ki Ang idhar yung mahajan Dua yang unek kat wangai, ko sampai saya ke perumahan kesini. Henry nga ongoy pi imtok ke rumah hajan. Imtok ke rumah hajan kamu ong diburu. Henry ila wami bertujok ikat swalai, rumah hajan ni hai mensen. Nga ongoy pi house name arjar prau sedang iwile. Ngau ye pi mbu ame yi le nak sedang krek bisnes tengah ngo yo belai tri kenrat unong bu unong thau woda kerku ye gayung kesem gayong i kham tame kerku ye gayung kesem gayong i naman ki naman khan naman kamai naman keji henrei wa kham tame ngo yo belai wakar ku ye mesin ngayong ile toy mesin ni waruspa ladau belai kan ku tang ye kespa ladam kan ku ye mesin ngaong ye pi kam to go suku sai go yarap ye kibu takar kam te kam kwa kelam sibum naleng ngayong akam utriyung upayu wa yang MLA yang pi bo ga jing ku ko do api wara ipai ba go wan me kesni Yo man bigi buru beruti pelai. Yo man bigi buru dua tenyo pelai. Yo man bigi lagi buru dua scam kejeng murjing perkat. Kam ada sencari pi, ada cekri hok pi agini katsan senem yo dalai. Yo lutia, hau new senem arjat arpaule. Dang bon coco, ki MLA yo orang job nagayung gayong i. Yo lutiu
usun char u yarap u wanra ye development hak konstitusi natiang wajar archa ban ye gini por gu dede tengam kwa kelam sibun tau belai wow eu gujing ke ku berdok langi pi waro uyok pi ichaj ikhya yo manki yo mankan yo ku bi sekhmat seprang yo man bila gi buru ku tibru ti belai buat teli hagi kam yung kam sen yoi da dunal ni memide gu degi klang dam ne por munchwa yoi gi skur gi pi yoi gi bon gu da miat da pha gi yung mane gi pi bon gu da miat da pha Henry idang em cuk ke jing klang gi yong pi yo cuk i perkat dei bo kam pha cuk nei benta yong pi gi nong chong chrong po ni ko konstituensi bat kam ma da jo yo pi da jo kan ngo bi chan gi snem gu rim hagi sarkar gi warim ho igi pi gi skim mem pendo gi yo pi gi skim sarok manusnem yo pi gi skim go repair gi yung skur gi yong pi manusnem you repair gi tegi PHC gi tegi sub center gi yong pi tang jo yo pi ya ka project ko raphe ka project ko raphe ka mo sniawin ni ka namdong CNRD block nto go dang min ne pan bi na do gi snem gi warim pan bi Henry ki sarkar gi warim njo api man da po ya sarkar MDA ko ya lam po NPP kamu man kat ni haga arka witerik kan namdong CNRD block de yo ga wai pa ba nei bentam to mun toy du kat kinamdong nto mun toy du kat kinamdong kejing leret kidang yalam kadai kejing teli pinpet haki social media baper kinam yo i bahaka parti NPP kandon kejing kini tiket Natarai ni pai kisnam balalet mensha banyo tiket kongres hab yakni Henry Sosi pementa ki leader jong parti kongres ki hab berlewat kandidat nak keleng saudong jong kejela bayi jongi keng kadau kedai bakat tu katnya ki leader kejing rabor jong ki kilap penpat penpra ya ke parti kongres Barkade kecil penpat cin penpra jom kini ki argot ki leader jom ke parti kongres ke penlong penban ke jengkurku nak benta ke National People's Party hang di political party kemat kebaar kidai ki isu ki mat ki jura ki bayat hakane ke por ke pementa hakane ke jela ke jongi bat kemat ke balai ke pekong santam kadai syuhang kandidat jongpi bolongru MLA badan buram jongpi ima so balangthar badba bayet kat kam statistik political calculation kendi jar bot dewan macini tenai te daw perkara kam ko blok upriangi man la kacilong to usuk ji perlok kutume upriangi man yunin to usuk kito ajimur ngane kini meeting to ajimur ko ila oyo betul ga meeting peskem no kitam na kwadu peskem ni bogori mutume yo mani ke vidon ke jumon ledo mutu ta mohodu mi wer mutume ta mi bat kinong kerchan yo ma saubha ya ki perlok ko wan temen bo tension bi kamu jo pencong kongres na sofa ilo pencong to sofa ni kamu jo pencong be window ilo pencong be window ni ba hak politik si bias partiality ta umdo endo ledo mutu ko si prengi bi kamu kedak ko prieng burom ini perlu kawan nagi kita parti tahun ini warok di tahap si kita tak kedak ko prieng burom mulai ukuran di dalam dan kemudian sibum dan segawi kuah kejuk kejak katukan ini kimat yang ke sarkar mulai emi warga terpra kakinde ngut ke mede lembag by election coach arhaune lembag robsa temen betul mustaq ko li hawitam terang ambu rendang bujok politik dan demokrasi tahu hamar tinbai ba ngau ai bi promise ngau ai bi assurance bi kenu no arar hawle you will be coming out with flying colors kam tam ko si yongi kamu tu cekri bi arli tem sawa li chenen iwoni wakala modan njom tamule tamule na kamu ko amia parma bi te umam kula makam do kelam gibrunga ngada le berhari ngasro tu le dengar kular ibiun ni le
I made a blunder mistake. You are not the one who made a blunder mistake. Jo em gitu ko nga kamu ma hamkom. Jo em ko ja ma sa ba man phun rap yo. Em ko ki ba yo la sen ni chen me yo be ka pan. Tahu ji mu untuk kam te. Kau no mi khmat la sa de bolu le e pi lan dai. Dan wo yi do le 30%. Dan bolu du nahi. Ne tai dau. Wa me pan ji ker chan na pyo ar ra le. Yo pendem ini kam ko sa ten woro. Dan wo ye sa thoi. Kijingan kam la kono sing dang bon ba. Te dang yo dang tua, dang pu dang penpu tu cho. Kamu ini wa yo klamong penuh wini yo wa klamong pai ba. Dia pakala bi la kelas 1 min pina. Ti bi jing di kelas 1 ha ka politik kelas 1 mum miet ko. High school na number 1 jo kwai. Kajimul rangam tu kau ameliu yo pu job litem si ba ta mo. Man bi sedang bila kelas abing. Udang jok ni kata udang tu ni tay cerman uyau cerman cuara tang sekejap siaran tak besok. Teu kenu demiat na. UM kami untuk tang noi kini minister tau nong sam minister bengawi. Di bakalami. Warung man bita buan bhatam kamalati tak betul saja. Buy one get 3 free. Job ma sama yok so man pak yok so boy lad yok so dah sikit. Tomong. Hayon cem di MLA yo free. Dan yang mana kondusi yo free MLA dah. Hakim yo free bi. Kami mana punya company wadah sulai thalam free di mana yo. Kali belum na yo hi. Kali belum. Lalu so sanun kerja koyong. Ibu mi dengan jadi ngeri arngut. Lami arngeri le. Lami so ngeri san. Ile mudhim mankam. Tengah sao tu pi rap start di bani ile. Nanti dah. Nalor ko wala MCU so sangon eman ko hakti tadi ko man tam ki komiti jogi wo khar phra kendengon yurti to upre stomi wo ju ban ki he bro ko klam me chwai nga ong hampan pun kam wo melebi ong ki nik teng hampan pun kam ko jing yo yo la chbi yo rap yo i number le pha tu di senen yo i transfer ka du do ni te yo ye te the profi ndu do ko pat to bi the profi How arjar kalinga ile lekchono. How arjar khapra. Ngam bukan bahasa kondusi ma. La chajuai ka kau dah thmiu boy na. Ngabo psa yung chajuai stai. Mamdu la chinda. The board give hai okay ngawa. The kan stingu ma sama hada urang buna. How arjar khapra kan bahasa tu khalin singan arte kondusi. Tang job tik. You job to, people job to ngawa job. You have proved that you are the fittest leader of this constituency. Tawarga atau lebihan, mendua ribu konstitusi joy. Dia ulai keleng hamar ten. Yo tik jinjau emborong berayok bayi. Tak kamu ini, untuk liwan ini yo orang itu ada job bayi na. Job itu dia pun scam dia pun skid dia kodi gitu gitu pun job bayi. Nalor gumam itu kutui. Nalor gumam ini yo rai sawu semen. Lalu ibu ras tahu sejibut kawan ini. Dat kenal yo lebih hajar butam hagdawan. Konsumsi kita bersobau jar bor, one top of berapa % kat kamu joman, tona boleh aku dia jar, jadi ini pau jar pelagi, ceruk perah dia jar ni. Ton penuh record, we are the genius. Ton penuh record, we are the genius for this upcoming election. Kamu tu kan beruto, kewanar tiang kuat manukan bertut, dah poi kepor mango hamdan, hablai aspek prosedur. Ni nam kam yo iwan nam kam mani le yobi kanuk sa ko khenta mo kana bi ile NPP ku ko man na kasni man kenta man ko tibni daw ha ke NPP to mem timsi IMI one mind mangau du chief minister untuk kami parti cepet dong tim pala cepet dong tim Charles cepet dong tim poli ha ko parti ini kalau parti ko kentam na MR ni utli dar keamanan ni. Orang parti MI yakni kuat yakni keman. Hanya yang orang itu mentu ini. Ladi boy ke fast power dapat kalai. Fast to ikam di minister yang elam yo pito. Ke stability yang you create bahaya ke power to one hadin one. Dan ke stability yang go automatically that is power.
Lan ka stability plan go, that is instability yang biga. Tenai te daw yung kemo de na EMI po yung NPP karkaman ni EMI VR1. There is no timbi hamdo santo bakla kami te wara. Tenai te daw yung di parti go karkaman ni dang po yung si dang clear, dang po yung si dang clear, dang po yung si dang skin. Nete daw to wa na yugi wa KNPP ni ko yo emeli negaro jobi na presiden tiaro jobi deti kena uchna sarkar ni one big power hawadar haule tenaga ni tem yo ngam kwa de klam slen ni ba demet te khajin sket mur pudang arsten ni jin hamre kan wa myosa amtni ke blok hajadu yang bai bai te kublai sibon manli wan ni yo bu gijing duai kontram no borong thau yo igamet ko chat ko nam yo kan mo demet ni yo mayai pra ini yo wan rai garoi kapar kejing telik yang i kalong kabor kejing yai chak yang i manu jingjok kejing yo jgai yang i po pen kondusi kejing telik tok tak komando teni kamu tu kelam ini kan kamu yang i dan nang bon boti bo mang na ini kelamuni wa mang le usam punu ha yang i tekar ka mang ani yobi nyaman ka mang ani to lamba ni ya ti umang yang i training keten kamu kondusi yang ala kwa yo man putri du ko bidoni hamma bi yo eklam yo petwa tadeng para lidar ni ba ikam to yo nga to kamu bi lidar yo bi hawa mu wonu bakala to yo snen muklim prai